abantu program yitu nyamurungi omuhingi no mulisa eje programu kuba ni kugambira ngo nitwega tushoma tumanya kashana nikingi ndukuno muri shema kandi nagaruka umuringoma nkaba nagire sabite yahwire mwande banduku kwegesa kwinga urutoke no mcyara Joy hata nagaruka kwija kubashomesa nkoko nabaraganise munaiza kuba natusomesa akuhinga ebihimba aine varieties ebihimba ebikabiru kwiko muri nshanju na bibiri ninyenda ngo ohuremboze nungi okuhinga ebihimba byebika birukwika nshanju na bibiri nibyo ari kuhinga aha farmage ibyo ari kuza kuba natugambiraho kandi tukabasa kugesha twamwigaho akashana kari kutitera katuzamure mpora tubase kumwegitaho aho mcyara Joy esabite yahwire tukaba turi mu rutoke tutwayongera garuka kwakira Sky TV turamusi haba kureba mwe barabampurikize nyenda kubaramusya na munonga nimbatangera ba Sky TV abo kunkunda ijo nkashomesa harutoke hatumwagaruka kandi ngutushoma habihimba nyumba gize ngunyine ebintu bingi binkora hafamu ninkore cyo bakweta crop diversity abo kawahinge kintu kimwe kino buremezo bwacu kandi kutukorwa mu crop diversity tugaraka tuza nko mu bihimba nabwo mbikora mu diversity nkora embubo bikabyembubo nyine bikabyembubo nshanju na bibiri kandi ebyo bukani kimwe bibiri bisatu nshanju na bibiri kiribwo gojegire kakuryo mbaruke mahega akeru mangamirimi kigondo nkebye byona kuhika ahabika nshanju na bibiri umuryebe bingi nebitukweta ebya traditional ninga embube zite zabanya kwenkuru nabanya kwenkuruza dere zinde zasigara nkeho abo kuba ninkora research ezo nezihindurire za narubin 2 narubin 3 na B14 na B16 na B19 hatezo nembube zihindurire kanda hankagera nagera umugisha go ku breedinga embubo bana baza kuzibreedinga kuzito mu greenhouse namlonge niza kuba nikwereke chapa nebanze yishaho mfamu tubazikoraha bazichokeraha bazitwara mu greenhouse baza kushohoza imbubo izizum kubana mureba na nyakatungo mugisha nizibanza zarabo wanje hati nicyo kikundetera no gumana impinga embebe zitu nguzigumeho abo kubeze embebe zihinduriremo nabwo zina akabikazo nakarungi kazo konke embebe zitu ezo kureba eziba kwanga ngutuzikwera no byankitera enkigi 10-12 konka cyo nkigumira burwiri konke ezembebe zihinduriremo eziba kutukora zone zera munonga konka oyina matendero go kubasa kugenda nago wotagenzere nago birituwasharura hata hito emerire turya umusiri gwembubo hato umunyine mwebka 36 kandi ogundo musiri namwe harumwebka nka 31 hati embibo zona ezinkuba nyine embibo zibihimba waza kuzibare mu 2 nizirengumbika igana konka abantu bokuba kukireba bajyangweje nambari konka wazika bakomaho bakamanyira nambare yero kahura ikankuriye mbaruke konke zinde mbubo ziriyo nyonka sharamo kuzigaruza cyo kuryo kabaruka cyo bakiriye amazina go noza kubano birebo mu stoha amazina go naga batatinkuruza na hati kutwabire turi nkatunga umugisha ninzakakiko kihanga ryona akembubo nabanaro naba researchers tuzagamba hambubo abo kwa neze mbube zitu ezezi tweta traditional tuziri recognized you cannot compete in world market toka competing nabandi omahanga ga omunsi yona abo kuba tuziri recognized tuziri certified hateze ziba ku breedinga nabana bamanya oburugo bwazo hatu wagamba nga kankuriye mbaruke ninga kiribwo gojegire bakubuza oburugo bwaje kiribo na waza kugihandikisa bigumire oshanga ino bukwakuruzo nambwe nubwo rukiko tukuba turiho kugira ngo embubo zitu nazo zibazhandike zimanywe abo kuba nembubo nizo situra nazo embubo kozirwaho research na hati ninkizuru researchingaho nimba nimanyeje mbubone yeraha egineye reti akinko zihingira zo no mukono gumwe 1 no kwenda nguzitagaruka kubura mwene kawaza kanyamunyu
ikubabire batahwe bihimba abana bagikunda kugitondora boke yine bigondo birungi bikoreye matwatukunda bwa kanyamunyobwe na nakakabeka kwera bakaka ake tontukira kweta kero ati kiretera abana babirahukiriza babitondora babirahusya abwo kugira ngo bakuratere bashange mu kanyamunyu ngwe nabayira bakabata musayanse ejo yo kundisa abana bito kintu kumixing embu kandi ezimwe nzigumiro burwire hariho zo kuhingwa no mataka mabi twine mataka marungi go rwezo hata hariho embubo ko kwijo wanje nkwereza advice mbanza kubuza type yitaka ukingambira ngo neri abo kanyoni mbanza tiro mataka ganje mangwe jo mushenyite kweramo manyangwe jo munombe nekoraje manyango mabare nhaza mweji manyangwa hari nkibumba nuta mweji hata zoneze embubo buri season ninde kwa kuba ninzi researchinga nindeba ekurwane ndwara nyingi onko mbihimba twine iba kweta anthracnose ejo necho konora ehikanankiga azejo nekora umusiri guza 100% loss okora loss twine nendijo eyitkweta akonaka koko ka bean fly aminji nubagira ngo byarware kisanzire ureba byabayero kunaka shehera kazama babe kaza hansi ushanga yakanyogori hatwine nendijo eyitkweta angela leaf spot hatejo neza hama babiri ukora nko butriangle nko budoti go butriangle nenda kushana na anthracnose bina anthracnose konkayo neza deep kandi nyama veins zibanke za maruni wahindura ibabi ukarnanko ko nanzine niza kuzikwere komo nanka kuzireba mu stoha kuzireba mu stoha konka zone uzirebera mu sitting storamuka ezo ni ureba veins abahingi bagume batanise hati konkayo ezendwari 3 hariho neyiba kweta root rot fazarium root rot hatejo neyo myebihimba ikora nka banana bacteria wilt ekimba nkibasa kukoma nkirgo mwitaka egendwara nebasa kucyomya kirya flowering nebasa kucyomya kirye nkiga nebasa kucyomya cyashika nakuhisa yote yine rugero kuri ho cyagire koma nubweta kucyomya egendwara kuritinga hatoshangwa musirgona gwaterwa ushanga bagushikamizi gatekere hateze ndwara zona nizo kuba ninkora ho research nizo kuba ninza kushomesa heru nizo kuba ninyakira abahingi nibakira kwija abamahanga gaheru abo mu Uganda hatubiza na munonga bo gukora na ino muntu uri kutembe nyonyi kwiza kwega kureba ibihimbe bi kimureta nikibaretera cyo nkebire bihwiro muko kubanza kanye naha Dr. Serine narga no mujuzungu narga German Dr. Carlo Fada na Dr. Ronnie Venin barga omweno wa Netherlands omweno wa Italy Roma nibija bareta batahi babo biza kushome bihimba wadengu Netherlands tubakubikoresa nahera mahanga gahera tugakira kukoresa bihimba ko kandi benda bamanye bihingwa bita nabakira kukoresa ka white bean akakahi na nezinde ziba kweta kidney beans izo nizuba kuchira kukoresa konka tumunonga konka amahanga g'abajungu nibija kushome bihimba abo kandi bamanyangwa ba Afrika ariho namahanga gaheru nago agatari ga Afrika nago go kubana garye bihimba hati benda kureba nibihingwa bita ndije bingi bo bindi season emwe haza nebagumera kutayiminga mwe bihimba hata bingi ushanga bakorese bintu ebitari bihimba kandi kandi ibihimba kubikika hakoma bigiriteka ati cyenda ngo babe babitekere babitire nko mu fridge babiteke kare babito mu fridge begumemo konka bo tubakubiteka nka kunuyanura kunuyo mu Uganda umuntu emboge nyinja bingi nibateke bihimba namakara ga otogosa konka ko kuza no mutawuni nawe kibagomera ushanga bateke enyama bateke binyobwa ibihimba barye bir fresh hataho nabontu binene mbubu ezo kuhinga muno nyingi hineze tukurya zero fresh bicoma teste hwamo kandi teste hwamo cyo kureberaho nka mahega shoti mahega long waza no muzachishoga hatezo kuzikuba ziri imbisi nizo zikuba zirubonire atege ni egen bageta mahega long ati ne nure kitondore
n'abantu bingi abantu bazita za masava atoshanga mu katare izo nizo atece wacu go kiri fresh nikiba kine imboga nungi cyona kine imboga nungi na nebindi no byakaba nambare konka nambare yo yine boss eyo mere nerimbise kankurige mbaruce eyo mere nerimbise kandi ko kuza ahakeru akakahwa itakarkwera hata ma hotel gakakunda munonga kugira ngo tukagubya soforia nubwo kateko mu katogo orebane karibu kaje kandi cyakande kibicako karara hwemboga ushanga utagaruka kuzikozesa gwene zote zikarara nuzirya wansi ati nekitabo nkine nkazandika zona nazo researchinga ni nkugambira ngo eje mbubo ni ekoreti ekibicayo neke ekirungi neke okubihingana kushana okubihingana obihinga ati ekirungi ekebihimba kugera byo niryenda itakeri erba kweta ertaka hingirwemo ukira munonga erye kijimusa nozo mu Virgin Land ejo bageta Virgin Land niryenda Virgin Land nibyo ninga nkahargire buga byente ninga nkahaki kuranka kugira ngo harho rwezo bingi kandi ebihimba tibikwenda njira nyingi nibyenda injire moderate nambwe nabo kukira kubinta croppinga omurutoke ebihimbe byo nibikira kwera munonga abwo kugira ngo injira ke kwija ehwera handeri konka nambwenu abingi imwabokora na season eja bereze bihimba babyereze omuntoke agera kugira ngo injira yo negoma erurwagati byagera injira nyingi ebihimba yo nebitera byo nabisisikara oba bikiri bito bikiryo mukurabya orurabyo rona ruhaho ushanga hasigara uburabyo bibiri kandi hariho nebike bikutina injira hatebyo nabyo ntubantu nimito mu research ndangwe kiti cyukunda injira nyingi kandi hazo mushana mwingi hariho nabwe bikwehangana ndaki ebikwehanganda mushana obundo ebihimbe mwe biterwa mushana bwono rabwa hungera nkabantu kutine shagama zukushana ushango yarweki cyamukora kubi ogu yakirya yabaje hata nabyo nebihingwa abo kwa byina amagara nibyera pese rukwingana kandi byona tibikwingana hariho cya 65 days echiko machuaringa kare emyezi ebiri na nebironka bitano hati nkobwe bwa kanyawawa ame green hatobwe nibwera ebironka gana bitano hariho bikwerera ebiro nshanju hariho bikwerera ebiro 95 hariho bikwerera ebiro 9 abanyankora bakamanya za komborushaniya za namba rege ne bakweta amenya mugo komborushaniya norya benuro komba norusaniya nkonkorana bazeta ezo nzera ameza 3 kandi hariho za kraimba sugar 31 shemererwa ezo zona ezukutemba zikaranda hamiti atezo nzera ebiro igani 10 kushika ebiro 12 atebyo byona byarone bikuzo myeze 3 nekintu ari bikuzo ebyo bikutemba yabo ko babyone bitandaka kare kigumana kitemba nikitemba ati cyaza koma ushanga cyatwara amezana konka hatebi no ba wabsharire kare byahwiremo mwene navyo research ntubantureba ebikora kakwera omuntu twanturwanisa ne climate change empinda hinduka yobwire norankigira obyari kintu kikura kwa kugira kikwera atu wahinga nkebye byameza 2 necweka ameza 2 atu no ba wabsharire injira yaza kwija nyingi ninge cyanda kingi shanga byona wagizire ki wabsharire byahwiremo ati cyo tukubantugendera okay omucyara Joy reka tuhumure twarwo mukahumuro otutwara mustoha ebihimbe byo no gamba byona nyenda turebe one by one okubirukusha byaba bigira mu farm ako ato biryo mbishomu tukabyahura tuza kubyahurira a store tumanye ngwe jine nambare ejimanyana WhatsApp wanu manyeje kagira cyeje kanyobwe jine kashera obano nahurira rukomba rusaniya byona tuza tuzikushana hata kurwara bikagumira aho bitarwire ukabita nagati yebindi ati nicyo kureba abantu nabakunda urujanje kihamo ekimwe nkigumira njira ekimwe kitiye na mushana ekimwe kiterwa bin fry ekimwe mwene cyo kureba ninkora ebye bihimba kubitwa ombibo byingi kugira ngo mbicoke ndebe embibo ekutine mushana neha ekutine njira neha ekurwara orukoko hariho orukoko rwa black aphids hariho bitakuterwa hariho ezo za Angela Leaf Spot ezana ningambira hariho zitakubirwara hato nko science yinyine nuko kunkubana research nicyo ndozantyo okay deka tuzumukahumuro twarga omukahumuraka tuza kutandikira hariyo mustoha aho biri rero tutyo twegiteho turebe nayo nimbozi ki tubirebe physically tubimanye gumanito
Sky TV irakari abantu. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 33 emyezi 3 ekiki go wangula nsasula emyezi 3 nempangula hey ha abaye kubataji kituufu wensasula emyezi 3 mpangula kituufu Gwe subscribing emyezi 3 ku package yona gyoyagala obafuna Azam TV osasula emyezi 3 olwana wefulira omukisa ogutabanga wo ogw'okuwangula ebirabo ne Azam TV ate si tutuka osobola okwetagulira obawone free subscription eya Azam TV kusana ekirabo semalabu $2 mu cash bedu nkugambye $2 kati no tulinda weyongerero ku family ya Azam TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliranye. Azam TV, entertainment for everybody. Sky TV irakari abantu. kuruka y'umukaho murako uriyo noreba obuhinji nobulisa kandi agent program yitu nyamurungi eyo muhinji nomulisa hano henyini Sky TV irakari abantu aho twubantu ganira enshonga zitari zimwe na zimwe kino mucyara Joy twarwo mfamu yebihimba ari kutugambira ibihimba nibyo biha na bihinga ata varieties niziha kandi ibintu byo nuko yabigiremo nembozi nungi mbwenu hati twahiko mu factory ubanjete factory ubani store ahari kureta akabika ibihimba byakabita ha display varieties zirukurenga omuri nshanju zona zirya ezo tuza kubana tureba one by one ece kinkwasiri akana kashera obuno bushera obwari kukora omuburo ndeba kahandikiro mire tubushera kandi nabwe hingira ayama kashano akabikaje agarika parkinga kasheraka akagusa ejinemwe ali ya business zarukora this is value addition takora ebibyo nkakomaho nebya kubebe bihimba ingeri yari ku parkinga mu wabireba ejin value addition omcyara Joy twarwo mfamu hata hano ho hariho kinaki ataha ne stoha kunka hana ya hinkwita display haraha histoha ibikuba birunzire byona kunka hana he display omuntu abo kwiza kushoma emwe parkingire emwe te parkingire no manya amisho go munyankore go ngenda ngo akwate harebi no kwerebera kunka hatebye nebikuba bita parkingire kunka arhe parkingire nkongeraho aha mutindo na parkinga kandi ebye bihimba notekwa kubicoka kare bikiriyo musiri ubiheye bitakomere kumeramo oyijo byanekeje ubihure kandi ninyonye n'entundubare ni important ntundubare hato kize kubihura ozo mu kubitorana